Pozdrav djeco, danas učimo brojati do 5. Koliko imamo plavih krugova? Bravo, imamo jedan plavi krug. Jedan krug je broj 1. Znaš li koliko ima srca? Bravo, imamo dva srca su broj 2. Znaš li koliko ima ljubičastih kvadrata? Ljubičastih kvadrata ima 3. 3 kvadrata su broj 3. Imamo 4 trokuta. 4 trokuta su broj 4. Znaš li koliko ima žutih zvijezda? Bravo, ima 5 zvijezda, 5 zvijezda je broj 5. Hajde još jednom da ponovimo brojeve. Broj 1. Broj 1. Broj 2. Broj 2. Broj 3. Broj 3. Broj 4. Broj 4. Broj 5. Broj 5.
Bravo, naučili smo brojeve do 5.